abusiafo na watwe akon asan abeto yembion yenu nsia adisuan kwata mu nyinara say God's love and justice na so Onyankopon do ene na tentrene ye adisuan no makomako edu na atwe mu no ye de ne etoso du baako ene de brewo atifi asem no o say ediembio na esese meye maboafo no aye krado me twa humra sisia. Pasanta wonta wode china Onyankopon yi ni do ene na tentene ndi cheyeni di moja no abeji en to da bia empo ye Kristofo no ye tinwa chinesa na parete hu se Yesu mfumsuo bia eni ne ho nanso nkrofo ehia na ese mikutu pa se nokura no a ayira nokura no ese se wuhunu no ono ne gina wani mu no omande hye abusiafo adofo no mo amutie ni mo amohwe nyinara ye mamo akwaba na afi ye de nchiaso nkonso nam ye ngaji nkwa Yesu Kristo so de mamunyinara ye beda mo ase sonko kwan so se da biara danso mo de mo afidie de to London Ghana Midland for Sabbath School and afi chose mu empense mu kote mu nyinara se na midi kan ye hwe Onyankopon do na tentrene na atwi mu no ye pese ye no hwe adisuan bia no kwasem se de pa wo se edin biun na esese na maye ye behwe emu ensemse ne esi etie na ansa na no ma yenkutie enwum emfri Heavenly Doors sa nyumfo yi omokumase ampayo no kwasem so omone ne omonyum ne se ne omusi so nyum no me wa fidie mfri a yenkutie omo emra na ewia ede adisuan no ebeto amso.
yɛda heavily doors ase enwuma omode abre yɛn na fe nso yɛkyia abusiafo enyina nso maboafo no aye krado ma memfa saa kwanya yi na meyi omumfa nkyerɛ na fe wia yɛnhwɛ yɛn adesua nimu media musomfo Bismarck Mensa ene ye wo adom mesan ewo Elder Hansen Asamoah eka me ho wa se Elder Hans ye mo akwaba right me da se nenso yetu nsafro watimi aba na me ko manimu a Sister Agnes Tete so na eti honom no sage ye mo akwaba let me da se ene watimi aba na fe Elder Kingsford duabo amanso na eka no hono Elder Kingsford ye do ye mo akwaba great that's say waba na fe eto no ho ano eye Samuel ababiu na oti eto no ana same ye mo akwaba me that's say nso ye to nsafra mu nyina mo de odo abodomu say emfa dusua sei emfa mbre ye tiefo ene na abusiafo babia obia na mbrase mu si utrase na me masame emompaye emai dofo bamchom ye mompaye ni eja dofo na ni nyame o maye da waseo ya waye ne esombu na doson dudu ene wa me yakwanya se yeni adofo no mbeche wasem estrosa una wasem yansa ni ndie nyina afiri awrade wona woka eye ho na wo hyenso yebam estrosa ma wasem ntiase na adofo ye no mo beche nso no omuntimi emum enti wasem ase kusise bebodent amen amen good no question say adusua no adrum pempenso bia we you who free mu a for the past 2-3 weeks ye share akunie kese ntawantawadi kese dabone ene papa ntem otamfo bonsam a wasori ewo onyankopon eni na hini so na odi atro odi ehurkasem wodi pese amansa nyina eti asese onyankopon bia ni babia na nyankopon wo hokrampo onyankopon a ntimo den na oni odo eno na yuguso a yesua bepem sambre ne de no ose edien biu na esese meye so wo hwe yen ka abosam na ye fa nka abosam no afri John chapter 18 verse 37 John 18:37 there why crowd bia no betimi akan yen ka abosam no ede ama John 18:37 we ya no baba ya ekoso Pontius Pilate ne Yesu Kristo yenti asama sanesi John 18:37 ana Pilate sin say na wo ye ohene no Yesu bua say ona wo be kase me yohene me de yenti na wo me ame ba wiase se me be di nokra no ho adanse obiara wo firi nokra no mu no tie me ne amen good so we share addition no any animal some now the illustration be to why very beautiful Sabbath for be Fred Dennis na one na fo wo ho emre bi atwamu na ofri na ofonsa ohene bi efa ni free na ofon na ema no kotna ebinimu nchen esa yaudi na ewo no mu because of ohene separating no from na ofo no ema onya otan kese de masa ohene no bada chire no na obehu se sa ohene separating from na ofo for a good reason so na yare kese bia na eba no na ompese obenya sa ade ni binti and we ni free now for just na obetimi save no from that but obenya sa adwen no afi na adwen na aye otan ama ohene no e ma na adwen no afi de ebeye odo e de ma odwen no se sa na ye bebre ye hu onyankopon enam se wiase amani hunu ahurukasem ene niema ekosinti nipa bebre e wa adwenchaye e ma onyankopon nipa bebre wo tan bebre e ma onyankopon ebinim krampo bisa se na nyankopon bi wo ho a anka oti ho ena bibi weesi na bibi weesi nyankopon te ho pa no amade weesi wase we nyina mpo se saa ntawantawa die na ye dikansu ho asam no ema yenya ntiase kakra no still ask questions bebre wo a enkrofo edaso ebisa na osese yenya anu yie ni nyina yetwe ani mfa nhwe cross no ni musi Yesu Kristo ade obeye ma ye cross no eyisa nema we nyina ano na ye bekosa adisua yi mu maboafo yi ebeboa na afi ehun nsam ene se ne mu mpensempense mu no esitie no omaboa ne anya antiase bebre so afasa nsam ya eya ye bisa eno ho enti ye bedi kan ahye yen adisua na ase ewo sa ofan yi so osi Kristo nkunimdifo no Christ the victor yen twese na trosem
eka asem bi e wa ha se especially ye far from yenka abosam no John chapter 18 verse 37 yensan repeat in kabasam nafe yenhwe sene asama e ka kire efa Yesu Kristo ni dwumadi a obedi efa obonsam na da a ono so odada ye ne yentie sene esi eko John 18:37 ana Pilate ni se na wo ye ohene no Yesu bua se wona we ka se me ye ohene me die yenti na wo wo mi na me bawie yase se me bedi nokura ne ho adanse obiara ofiri nokura mu no tie me ne amen eti ma me hwa se free sameso yito sem yi se na eda Yesu Kristo ni dwumadi e di ekire yen sa anubaba ye kosi Mia Bismarck edasi akifonso edamasi semde ma aso FM yen si ehwe akenkasem na yenua ba ne eka ne adusua no etirasem no say what more could I have done? Yes. Me ye misasa se tro bi ne se u ye nia wo se wo ye bia even ye de bafem kra de toto ye ma ho na se bibia wo se wo ye ma wo ba bia no wa ye awie na still na no wonye okay a afi no hometi a e bebie na pese me nsa anye ma ho adai me ye sure say sister age kra bi kra wa ka bi Ana mensagem mais. Disse, aí eu ama. Disse a title na was Christ the victor. O se Kristo nkunumdifo no. Adesua yesua no kota yemu nyina no. Yehu se osefo no a ye obonsam no. Se ye kai akenkasem bibri e kire mi na se ye kai e bia ye nya bre enkai. But unya bre a wa wo fie ni kai Matthew 4 verse 3. John 8 verse 44 na 2 Corinthians 11 3. Ube hunse kai Matthew 4:3 no. O se na o social for ne ba ni nche mesi ni se. Se oni onyankopon ba no kasa na aboyin na ne pa no. Amen. Amen. Yenhwese Christ the victor. Ni osefo no pe se anka obeni dini sunkunim no. Wodi na ada ekwa bi so ebai. Na ensu nyankopon adom ti Kristo efa so edi ni so enkunim. Afie se akenkansem ni bebre ho so a sa osefo kro no ano oye na dwen se nka obe akisi Yesu Kristo ami ehun se Yesu Kristo kura no onye kanse onye the right person na say onye ni papa na say onye no kwafo ntine kwa bebre wo se ofa so akisi ni bia no ofa so akisi no na ensu ni nyina no Yesu di ni so enkunim ana the same okay other verses bi so na say scriptures ni bi as 26:18 ani akenkasem ni bi so a obonsam try asen ko be mi ehun se Yesu Kristo kura no oye obusueni nkan se na ensu no ni o try bia no amfa ana se ye de ba akenkasem no mu a na sana botai bi esi Kristo ani so no a wo se wo ba be fulfill no edru ni pompon so wo se wo de ba wieye no ana parrot woni parrot isi a edru time wo se ye bo Yesu asenwa mu no na parrot ehun se Yesu mfumso bia eni ne ho na ensu nkrofo isi a na ehye mi kutupan se mi kan na nka no ope bibia afri Yesu anu ama Yesu nso ayi anu nti asema obusa anse woni ohene na ana nti reply Yesu di man se waka na enso no ni odi eto aso no misisa age misra wosa everyday akinkansem no ema ye biu na yentie ni a okan ye ni Yesu sa eka eto aso odi e kai na 37 ana Pilate ni se na wo ye ohene no Yesu bua se wona wo kasa me ye ohene me die yenti na wo wo me na me bawie yase se me bedi nokra ho adanse obiara wo firi nokra mu no tie me ne amen enti ni ya Yesu bua parity ne se wadi nka kan se me ye ohene but me bota ya nkasa ne se me bawie ase se me bedi adanse a eye nokra adanse enti obiara obeji sa nokra ne adie bia no sa victory na me de eba no ono nso ebenya ebi
but say one ni American ni dia any what more could I have done topic no enti bibia e wose Yesu eyema menu mienu bia no adofo no Yesu ayo na aka menu mienu na se yedi sam na oye odadaafo no akidi a obeto akoso adada ye ne a obeyi adwen afiri Yesu Kristo so na nhwe a enkwagye nhyehyɛ na wo hyehyɛ amaye no menu mienu ebeboye na Yesu mpese ebeboye enti victory ni de wadi nkai apepe amanya akasa menu mienu ebesom ni edebeye adwuma yo okay medase amen medase same nyame hira opa mame fa ketue bi toa same de ne so and supplement say ye hwe the whole quarter na say ye hwe onyame do ne pepeyo say otan ni ho a anka ye nhia say ye besua onyame do ho asem say injustice ana say awurukasem eni ho a anka ye nsua justice ho asem za na say atro ni ho a anka ye nsua nokore ho asem it these two no these pairs yi nyina e kire yen say they are always in existence it Yesu nkunim di a o ka ho asem a na mini asame e kire mu no en say so wo hwe na pilot e ka ho asem no a na Yesu pese o kire say there had been lies atro ekoso asafo mpanimfo na betwa atro bebre gu miso a kire o there have been so many things na me be wiase the reason why I was born to come to this world and he said no kure no a ayira no kure no asese wuhunu no ono na gina wani mu no I am the truth enti atro ho but many truth no many no kure no enti the Yesu nkunim die na wadie ni nyina no ye obonsam a oba se oba beye wafa wiase se ne de em se wudi kan lesson ba ko atwam se asase ni nyina ye Yesu dia but obonsam se obo mu ase a me de be ma o je de okofa na wo he na odi ama o word na o mu use na to accept no kire se enye wo dia but wo wafu ma be fa akonwa no yes akonwa no nye wo dia but ahemfie ho no wafa kutuna se abetena akonwa no so you have accept yourself on the throne and as I see you upon some friend say and I say Bible no our friend say it is an accept owner for the devil wa ba be fa but enke Yesu dia ana Yesu no kire say me de me ba say me be demonstrate onyame do ti no kunim dia wo mu nyina ne say ne ye na mu nyina eye like a play Bible na my from beginning to end if Genesis go see Revelation wa kire ye no ma say me see ye ne nia ekoso eni kwan ye be fa so awie eti ye nim end no say in the end no Yesu ye nkunim difo question is ye bi say ye ho ne say ubeko nkunim difo ne side no kore no anase ubeko obonsam a wodi kan edi nkugo ne side because in the end Jesus is the victor but ne wo be choose no and e be kire say in the end of the whole episode no oka Yesu ho anase oka obonsam ho all right yo me da say the Hansen say odio mbaba musa so e de atwa addition so ye to so na say the just and the justifier and has a otne ne nia obubim no no so yen hwe yitosem bi Romans chapter 3 verse 23 to 26 na fe yahuri akokan Roman 5 verse 8 yen hwe ansam bia ewo ho no Romans chapter 3 23 to 26 if we say when you na ye boni onyankopon ni munyam abo na wode nadom nam ogia ewo Yesu Kristo mu no so bu won bem kwa onu na onyankopon de no asi ho se mpatade ni mojamu na wafa gidie so age no na wode akire ne tinene ne boni a waye kane no twa wamano atwamu onyankopon bo asitomu nti verse 26 na wode akire ne tinene no ebre yimu na wono ara atene na wabudie ofri Yesu hu gidie mu no nso bim amano atene bi amen she Romans 5:8 no so Romans 5:8 na onyankopon yini do a odo ye no kire ifri se ye daso ye ne bonyefo no Kristo wu ma ye amen great eda boama yen hwe mfoni ben na san yitosem yi yi kire yen that's when you have Wisma
Em say there. Yenu asame kan wo say Kristo nkonimdifo no. Na ha o sa ma ya te ase say de obubim no. Ana say de oye afodie ni no. Otene. Ono na obubu. Na ho anetene. De otene ne Kristo Yesu. Yes. Ono na obu yenya yaye adeboyefo no obu ye bim. And internet test no ye read Romans 3:23 to 26 on. Oka say ye nyina no kire say obi anye except ewa ha. Obi antimi yi no ne ho mfirim obi a o wasase so. Yeah. Ye nyina aye bone. Na Nyankopon anim onyam no aye den aboye. Nanso enam Kristo Yesu so no ntin no. Wa mayen wabu yen bim. Brofono was say all have sinned and come short of the glory of God. And now kind kwa was say we are justified freely by the grace through the redemption of Christ Jesus. Yenina wabu ye bim kwa. Yen tuya bibiara ama Onyankopon. Yes. Because ye tuya ye need ye dibetuya. And ho kan yentimi ntuya. Na yefa na Kristo Yesu obu ye bim e wase nuan so. That's right. So no ani pem ode ne ho to ho maayen. Nti the just no afodie bia ni no ho ono no ode okọ asenuan so. Na afi okobu ye bim ho. Yes. Owu asenuan so e de ne moja no e den e be toyen. Enu nti no moja no e na atwe yen asade yakọ Kristo Yesu nchen. Nti se Onyame adi nkunimu a anase Kristo adi nkunimu a na yenso ye gini dia because the key word no say ebenya gidie wo dwumadi a obedi wa senua no so no ede ma yen na se ye gini dia na se wabu yembem afodie bia eni e ho ma yen na se ye kan Revelation 12 no verse 10 to 12 ho a oka asem wo ho. Revelation 12 verse 10 to 12. Na metie ni kesiye osoro se. Yes. Afei nkwagye ni tumi ni ahinie aye ye Nyankopon dia. Na ahoden aye Kristo no dia. Ifiri se wato yen nuanum anu totofo no atwene. Ono na ototo won anu ye Nyankopon anim awia ni anajo. Na wonam agwama no moja ni won adanse asem no so adini so nkunim na wansuro se obewu. Verse 12 no yenti osoro ni asase a mutiti mu no moma mo bo ntomo yam asase ni epu nwie ifiri se obonsam asane abam nchen na wafa abufuo kase ifiri se onim se ne bre no ayetia. Amen. Say nemre no ayetia. Na 11 ho pa na mpese yede ya adwensi wo se and they became him by the blood of the lamb. Yes. And by the word of their testimony that they did not love their lives to the death. Yes. Omunam ogwama no moja so na ayede ene wo mo adansidie ene sankunimdie no aye omodia. Yes. Nti Kristo Yesu moja disia obewu wo Calvary no. Eno na se yede ye ho toso a ye be de nkwagye no ebe ye dia. Ye kan entawantawadi lessons I study atwam na wotwe no nokore truth and the good ene obonsam na ada ho ye frase na obonsam se wiase ni nyina ye ne dia ampara yenso ya brabo ni ye ni Yesu a ye bono ye di gina ho ma se obonsam ampa eye ne dia because Onyankopon asem no a wo ka kire so wodi ni moja no abeje no to da bia empo ye Kristofo no ye je hu achinye ye de ensem bi eyi ya nanso osese ye gidi a e wona gidie no bam gidie no say we trust in the word of God. Yeah. Tell the onyame aka no saa pepepe ene tie anya say ya ho ode ni say ye tumi ana say obi kasa obetima aka na emum moja no a ye de ye ho beto so se ye de to ho de ye de ho to so de a na enam so no bedan wabu ye bim afri ye mboni sunu obonsam a ye de ye ho kohye no na se no samiri wabeje yen
said the beya benante ɛwɔ ne han no mu okay nti de wɔka nyina sɛ onyankopɔn Kristo a afo buo biara eni no ho yes the just no ono no justifying safo buo wɔ Kristo ho a ontimi justifying ma ne nye yi yeah but ono de boni su biara eni no ho ɛna obɛtena ase no wɔde yɛ example ɛma yɛn sɛ yɛ ginidi na afi ne nhwɛso a wɔde to hɔ ma yɛn no yes yɛ nante so a ɔno ana bɛme yɛ ahoɔden a yɛbɛtumi di agina ma no enti ɛwɔ sɛ yɛgye saa nsɛm no di alright na yɛde yɛn ho to Onyame asɛm no so because yɛamfa yɛn ho anto so de a ahoɔde biara ni yɛ mu a yɛbɛtumi de atwe yɛn ho afiri wɔ nsɛm yo me da se elder say wa church musa aja ma yen abusafo yegusuara ye hwe adusua etoso du baako no ma yen to aso na fe yen hwe se meto me dofo honjom yen hwe the song of my beloved yen hwe Isaiah chapter 5 be Isaiah chapter 5 now come from 1 no pim 4 no yɛnhwɛ nsɛm a ɛwɔ hɔnom na yɛnhwɛ adusua bitumi asua firi saa asɛm yi ho ma mento me dɔfo ho dwom me dɔfo dwom a ɛfa ne bobetro ho me dɔfo wɔ bobetro bi asase bewie kokoɔ bi so na ofuntum mu tutum mu aboɔ na wɔtetee mu bobepa na wɔto abantintin si mu na wɔto mu nsachiamna nso na otwen se ebeso bobe aba na eso abontwere na afi mo amoti Jerusalem ni Juda marima mesra mu mummu menni me bobetro intem aten edie na anka esese meye me bobetro bio a menyeye edie ntina me twen se ebeso bobe aba na enso abontwere yi amen amen well membra sister ageso nyum no ne lyrics na nyum no ne munsam no nsemfu ewo nyum no no mamento me dofo bi honyum etisen me da se bismarck yeah sometimes I know Christopher sometimes yes onyame onyodo but onyame yodo pa yehwe vengeance aspect ni nko ana yedi ekata nyame nyodo ba nyame yodo enti se hwe we yesi se na yedi nkanka na wiase mu hanu ntawonta wodi kase ekoso basanta wonta wodi echi nyina onyankopon yi ni do ene na tentene ndi kire yen nipa yes se ne be ya be hu se ampa onyame yodo fo emfa hu ni obonsam ni bibia ye no onyankopon do enu nti na ya ka free we no ho asem ma ya ope se ne be pa sa ope ne be me hu se odonia na se otani ene na be me onyankopon hu se me dona na se medi nechi ana se me ko obonsam ho ana ye de ye fa akenkan se me fa adisuan so aye ya obetro no eye onyankopon krofo ena ona no agina ho mo onyankopon enti onyankopon yese na yeti abasam nipa kro no whatever oye bia ekuafo ho ne ma bia waye enso so mia wo hwehwe ne nzanka yes enti se yanso ye de ba ya kwan mu a minu ye ya Christopher edi ba na onyankopon ye se no akra na boys wa don firi bia be ka ho ye mu bi ye wo yetum ye mu bi bia ye kuna na se mfa ho ne ha oba nyame asofie yes ese onyankopon se o se o pa bia atia minu mienu yesi ban no onyankopon betimi ye de ahoho ne ho ana that's right se de otimi di job ho no se makron job ahuna na otene onyankopon do de adoye no edie na ye di tuane ka that's right enti yansoso ye beso abontwere ana se ababa bi be fa yeso aba that's right obi be ka se bismarck nti nyame asori na meko ana so be ka se ginti yes ye fa so mintimi nanti hoda de na mpesa miti de na unso pesa oti ni nyame yeso ye bia waye ni aka ni se ye be respond with love yes na awie peye amen amen wa church almost very simple way amami pa bisia form say na sister age aye ni de ye beto aso na fe yakọ ye nimo ye nto aso ne hwe o say a parable of the vineyard ye hwe Kristo abebudie bi a wabu efa bobitru ne ho no ye kan sa abebudie no na fe mema elder Hans Embra Matthew chapter 21 33 to 39 no ye hwe say sa abebudie no se ne esitie
Matthew chapter 21 verse 33 to 39. Muntie ebe fufuro. Afuowura bi wo ho a oye bobi true. Na oje ho ban hia. Yes. Na otu mu nsachiri mina na oto abatintin hye ahwesofo no bi nsa. Yes. Na oja hoko baabi. Na aduaba bre drui no osoma ni nkoa ko ahwesofo no nchen se onkoje na aduaba mra 35 na ahwesofo no fa ni nkoa no na ohwe bi na okum bi na osibi abo. That's right. Bie osoma nkoa foforo a wodo so sene akane die no nanso oye won sara na achiri osoma ni bako won nchen se obefere no bano nanso ahwesofo no hunu obano okeka won mu se oyi ni odifo no mama yenkunu na apagade no nye yendia 39 twato no na wofa no twene twi no firi bobe no turo no mu ko kokum no. Okay. Amen. Sene topic no de my no or say dien pa biun enanka esese oye biun sa okuani ya wadunafu ya why everything is still dien pa biun nanka esese oye. That's the question. Yes. That's it. Me just say asem no what be say edien no one here because the two parables baako poetic metaphor. That's right. It's like kan ho asem no Isaiah chapter 5. Yes. Ena baako parable. Yes. Which Yesu efa free Isaiah no ena odibi eka. That's right. And for send a beya beti ase ye no. I just want to give that clarification. That's right. Near Isaiah kan ho asem no. Parable a okuafo no still nyankopon. Ana bobe no a woka ho asem no ne man Israel. By extension yen ka say ewiase yen nipa wafa yen. Ana Yesu die no okuafo no still nyankopon. That's right. But bobe no still no yen but we dey waba by extension ahwesofo bi ewo ho. Okay. So ahwesofo no in the time ana Yesu e ka no na the Pharisees and the high priest asofo akrofo no ene omo dida ahweso no adwuma no ano. Ana Yesu die no okaye no ode ono ane ho ebehye mu bi. Enti eya na ye bisa questions bebre. Say ebeye den Nyankopon onimade nyina, he is omniscient, he is omnipresent, or bia, he is omnipotent, or tumi bia. Na adentina I say normal for the name as if you say he doesn't care. E dia bentina normal ekoso owo akunkum injustice ahodo ekoso ntinyame ni tumi no aye ka no ne do no e wo he. E na wo bisa yen say e dia be bio e na wonye. In the parable, no, this question was going through people's mind. Oh, yes, time. Yeah. And I used to date sa at the Osha, say, Muntie a baby, another one. I can't be brachamo. But Muntie we. It's Ura no Yankopono. Ni be true, or Soti be true, Israel. In this case, no, yen. Yes, and our day a be Moses, no, as of for Sabbath school superintendent, pastoral team, and church board, and or a PM, whoever is involved, leadership, any will be a conference, general conference, or the atotuano. And now all you shall say, a woman say bonnet woho, then so near the kind say, or ye a phone will be beer, a ye the best place. Unyamin your person where you may be a running dawn in a Wayama. He's giving us all the thing. In the full moon, a nasemono. That is number one. What two of us who are in the say
he is guiding and shielding us against obonsam ene ne noma kro de beba owie ye no wasan ama ahwefo no a wo ye no so the tools noma o mbetimi di ahwe ena wo se okofa place what happened obo Adam and Eve no ranko kan ye ho ena ya ye kofa abone ba ye afi nyankopon se enam ne tumi ne ne kronkron ye nti ontimi ne ye ntena enti at this time no instead senka unyame beba direct no or my that intuition or my leadership or my bibia say a woman say oti enka de but only have physically it in a ye bia no or the nipa so ena edema yen ena osuma ni prophets or say osuma na D4 enkoa. In other words, osuma prophets Isaiah, Jeremiah, the Daniels, everybody. Ana Osuma Bismarck, Osuma Edabuama, Osuma Sister Age, Osuma Hansen. Said now what should be ye nya ne ye yo. Na ye metna ha na ye mo dawuro enkyere amansan se ne awurade penie. Sa. Anka ye betimi ada. Anka ye betimi akoba bi. In this particular sense no, we are prophets of God. Ye kan ne nyame atumi wasem ekyere e wo nasem mu. Sa. But the people didn't listen. In actual sense, no, they even killed them. Yenim say Jeremiah, they did all they could to kill him. Say okay. Enie mesuma meba say bia okokora ombe den ombe fere no papa no yidia ne ba de be fere no so mo hu no am say hey odidifo ni we na obedi ade no yenchi no nku no na didie ne no ma kora be ye dia ni nyina no hwan na hye akiri obonsama yesu ane ho ade nyina and people took the choice to say ebekum onyame ba no na wo ka ni wuo no ni na dwuma a wo be ye no tie be mbiem pa na nyankopon wonye. And when you are asking the question about say bone koso and at the end nyame kura no anya, this parable is asking you that question. Nti onyame sisi ya no wonye den because ye dika ya kanada that say onyame ntimi use the power no to resolve this issue. So you see the power in there. That's the rule of engagement. The rule of engagement. Last week at this year. Yes. Very good. Into the rule of engagement, and they say, or the order, any righteousness, and the obetimia and the sadia, or say, yes, you can't parable no, or say, Kuyafono, or any other means beyond called the Beya, and call you on the but you means you're the Beya, and why say, Obema the Doba no Baba. No, Obeya, yano, or Mukum Niwi, yano, and now no, yes, you know, you're 39, no. So to us, can Kaya. It says, yes, to be a question, be all. Or since you say, Kamo, and I'm you, Kuyafono, and Gamusu say, and Kobeya day. O Janisa, and no Muyi, no say. Yes, a young pa and you care for no dear. Yes. And Cardia, you never be yes, I so for no. That's right. Musempa. It's enough for Asempa for no, a D for no, Nebano, we know. Romans 5:8, you know, God demonstrated his love. Even when we were yet sinners, he sent him to come and die for us. Or manu ebewu eji. And untina, as I say, yeti say, Yesu Christo kwanya wo fa so a nkwaje nhyehyeye no the plan of redemption no se nyame wo any other way kitikiti kura nko be fa sa kwan ne so the fact so you see kwan we ni kire say his hands were tied. That's right. In the terms the only way sometimes no yen nipa no yen tiase obi timika say na bonsama ye bone a mosi nyame ne bo ade na say bonsam wa ye bone a nke Yakobon timi ekum no na gise okoma ne babigu ansana babeje sa asemu ya nanse semu ya yetu kire wi na waka ne sa na wo so bo nsem ma no but say what tiase say the only way available is the plan of redemption ya made to homa yes eti na yesu bi sa question no say nke ye mo a akambe ye den e de be biem pa na yesu se nke nyinkopon wonye in terms of ne bobi true no mukura de ankasa abire kwa nka di jatu mahye no be nyankopon say me mabu be true na wo ho amma ni nyina da di na Isaiah de no ni di kwato say Isaiah de no say afei de mummra na mumedi ye ntemu asem so onyame a ono oye tumfo no mummra na mumedi ye ntemu asem se me na maye bone a monka nkire me se bibi wo ho na nke se me ye wo me bu betrue ho na manya monka nkire me but no one can answer why because God has done it justly and lovingly. I don't want to say situation be mu
or how be or why I'm saying next week in more corner best actually mubium. If you are in certain situation when you say unyame the baby true now ye no kwan your befa so adodo ho ayama na ya no aye no say ye beti ase de a ye ntina musa na akire ye beti na se ne nti a use this means for our redemption. Yo, me da say opening Hansen say wa church mu no ye nto aso na fe ye sorry yen addition to the vindication of God's name. Onyankopon din no bin bim di no. Ye nhwe say Onyankopon ni din no ni bim di no esi tie. Romans chapter 3 verse 1 to 4. Na fe ya hwe Isaiah 5 na 3 and 4 no. Ye nhwe say yitu se mienu yi embomu. Romans 3 1 to 4. 1 to 4 no see. Afe edi na yuda ni wo broso ana se twete twa ho mfaso ni din edoso akwan ahodo nyina mu de edi kan ni se odo Onyankopon nsem ahye wonsa na se ebinim anye anie wonje a wonyinie no bema Onyankopon gidi adane hunu asembisa debida na imum ma Onyankopon nya onokofo na wonipa biara nya otrofo said the watcher say the beye na wadi bim wo wonsam na ubu atanya wadi nim amen good yenhwe Isaiah 5:3 and 4 no so na afi mo amuti Jerusalem ni Juda marima misramu mumu meni me bebetro ntem atan edie na anka sese meye me bebetro yi bio a menyeye edi enti na metwen se ebesu bobe aba na enso abontwre yi amen great. And with this background Same yen show die nem fodi be na twatwe efa vindication bim die no said the addition eba na wie ya na wo se eba se evet baby da Hansen di besi ye na odi Cambo be true no ho asem no odi ye bebu emame no mienu no adofono edin eyade a ehu hia pa e asase super ebi se edin bia ye bebo ama obia no ye wo bibia etime di etag o e wo hu ntina addition title no ho say the vindication of God's name. Ebia na eviase no obonsam aye from beginning as Jesus Christ na ase Nyankopon be ye otrofo nenso watra ni ways and means bia no at the end no or the tag na or penfo be so the taria na de awai into oya insiaga ana hana akinkansem no ebe da adi bebri ami minumi enu nyina yati asese se wo kai adusiane ekofema or the etoto ho se ebe ya din paase owarefo bi anaase obi a wakochia ne dofo bi no pese oware na obi ekosei no akire obi ose sa nipa no a wodono no wobetry ase wobedefend no so de be ya enmuguase bia emetag oba na ne to na ase nia wo pese oware no na Yesu Kristo nso aye bibiara also oye on pese at the end of the day no odi ne judgment eba no ya be ka se Yesu no senka wo kan wi ana wan kan wi na ade hari ye ne ye hu ntina ya be difo then so no akinkansem na to so na ase Tezeles ni nyina emia atiase pefe se ebedru ba bi na at the end of the day ni judgment no obeja efan bi amaye ama yan kasankasa nso ya biebie enwuma ni mu na ohwe boss mesidin we na yesi pa na nso ambe pia no ose na wo ho no wa ready na ehwe ni nti a ebia wa ambe pia wa mfa bibia antage ni din se Yesu Kristo wa mu ebim ni ye na emom na at the end of the day no said ye bobenu oye ya said ye be ya enka ebes ye no nenso nipa ama ho kwai se wo mo be prinso ama bobenu akoso no saa na Nyankopon famu die bia wo se wonam ne doba Yesu Kristo su eye ma me no mi ni yenya enkwagye no waye nti at the end of the day no ono no din hu de ebe ye clean but me no mi no se ye hwe ni yanko deep for ewo atemuda no mu na yanko gina so anko bu Yesu anko kan bibia ensese yen kan infant ebi se oye ya no obedie enwuma ni mama wa ni nti a wa ma Revelation 15:3 no function na make an mukna o say
na wɔto Onyankopɔn akɔ Mose ne adwama ne ho dwom sɛ Awurade Nyankopɔn adeɛ nyinaa so tumfuo wonyuma yɛ akɛseɛ na ɛyɛ nwanwa amanamanhene wakwan tene na ɛyɛ nokore. Amen. Great. Me da sɛ wo de saa we na ababa soso ama me nkɔ elders final le so yembre. Revelation 15:3 until ade aka akire ya nso de ye bo no tofa ni nyina no ne se yes de yakinkan nyina no a e kire Onyankopɔn ne trene ene na kwan ne do no a wayi akire ye a obusan se de waya ma ye nyina no de biem no onya no se ye gidi ne ye gitumu a e wo se ye nso ye dai e ko bo hu dawru ma afoforo soso ati yentimi enkase ye gi adi na afi ye de ahye ye ho saa Yamia ye de obe wose oye nyina de maye wo ye nkwaje ye hyehye ho ede na meme ye ama afoforo so abegu saa onyame no jesi ye bo hu dawru yo me da se me da se mami go to just this one from Testimonies from the Church. Testimonies for the Church, volume 9, page 286. On the do baby I have been ye kesrene ewo saa kwa du a obon sama bo Nyankopɔn yi a yenso yegusu bo ni bie boni firi no ana yemfiri no ne yekoso wehu ana wo hu ne aden no wote wona ese wo yenhwe ha no o say all that has perplexed us in the providences of God will in the world to come be made plain. Ne apoya dwemu kesere ne nyina no ewiase a eba foforo no Jesus si obey for no see obemani nyina mu ada whole plane amaye pefe the things hard to be understood will then find explanation. You mu bebre ho ya twetwe your questions egu ho a ye de komanya me da me hie nyame pa ye be ko heaven questions amaye uduru wo kra nse on kan po because it will even be plain or say it will be explanation. The mysteries of grace will unfold before us. Where our finite minds discovered only confusion and broken promises, we shall see the most perfect and beautiful harmony. We shall know that infinite love ordered the experiences that seem most trying. Edu baby ya bra bo mo ye hu ni say we de nyame ni mani ni yie no na eye odo na wo nyame de direct e ba wa kwan mu sa if you say na wo purpose bi nti wo nyame yes. Na last one no, as we realize the tender care of him who makes all things work together for our good, we shall rejoice with joy unspeakable and full of glory. Say you hunu ni nyame aya maye no say ni etu yen yakwan mu bia no eyi wonyame do no a ode elder than yakwan ade akosi the ultimate no say ode ka kire yen say de be mbie na menyo no sometimes no wadwen mu no ade na nyame wotena ho akyesa no a o say eye animonyam hye bi a ye be hye Nyankopɔn Revelation 15:3 me sister akekenkan ma ye be ka say Awurade wakwan tene it is a Bible ka say kotowie nyina be koto na takirema nyina ka say Yesu Kristo eye ohene a e kire say he is being vindicated say abonefo ni apapafo nyina ye nyina be ka boom in the end na ka say Awurade enye wa na wakwan ene wa tentene no e da di wo ba bia amen. Yo me da mo ase abusiafo ha ye be da mo ase edisia no aye kama pa so hwe atifia sasa DMB na SSE me ye so hwe akenkansem ne se ne discussions no ko ya mpa Nyankopɔn be bisa DMB na Nyankopɔn pese ye wo mu se ewiase ayeden awurkasa me koso atanchia ni asisie koso Nyankopɔn so in spite of all this bommodian so mansempa no de bia so onama nipa so de brew kire wo de wo se wo ye ne de ni kwan se wo ye nyina enti at the end no Nyankopɔn we ka se die be bium na wo pese meye yesua adisua yi mu abasampa ye mimiye se ye befa mu na fe ye de akwakopo brasi utrase na yem pon yem adisua no into ye mompa yem fanshira adisua and so next week ye de to do me no so e de ebe bremoma sister age enshira adisua so emai ye mompa ye odon foni mo bromu fo e da wase wadisua kuna odi amai e da wase se mama ye hu se ne obeya fa yen kwanje hu bia waye yes so say ni etie fo nyina bo ani anya so tie ma wasem intimate na gidienim ewo dom abefa yakosora tu kwa mani mo se hodwum ahye odi ani manya mo Yesu dim amen.